Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Isaias Kapitulo 58, versikulo 6. Kastoy ti kayat ko apanagayunar. Ikatenyo ti kawar ti panangidadanas kan ti sangol, ti kinakillo, katwaya-wayaan nyo dagiti maparparigat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, kanya. Lakay, kaya't ko mapantamat agtor iti sa bali a pagilian. Anya? Hanggang kasano ti matmato na kanegosyo. O, di italak mo pala ang ni Lorna kasinsin mo. Masapul pa'y ayang amin ang mapantay ti sabali a pagilian. Masapol taragragsakan tamo ti bagita. Kakaiso na nga da kwartata. Sige mo lakay. Ala. Patgak ti kayat mo. Mapantang arot agtur, Layla. Ay na, agyamanak. Magagaranak una yan, Dino. No kasta, mapan kayo ka ni Layla iti sabali a pagilyan, pare? Wen pare Dario. Pakikit kita yung langan ti balay mi kabayatan ti kawan mi. Una pare, di kagdanag. Mabalin la ko Jack kayat. Ta sigurado adakkel man ti mapuspus mi. Ipilit mat ni Layla. Kaano nga iti subliyo, pare? Kalpasan siguro ti makabulan, pare. Mala, happy trip, pare, ha? Kukuha mo dagita, manang Adela. Ni, kabarbaro pa'y laang matdagita abag, sapatos kan badbado. Kagat-gatang ko dagita. Awan pa'y makabulan nga inusar ko. Matlagayam, apay nga ipadawat mon. Alaam mon, nauma akon iti kasta nga arwatan. Kayat kon asukatan. Anya? Unay kamatan, Layla. Kasta ak namin talaga, manang. Usarak lang iti mabiit, mauma akon. No kasta nga rod, di alaak. Sayang mat ano puuram laang. Ay talaga, puurak dagita no awan ti mangala, manang Adela. Napananda pare Dino kan Mari Layla iti sabali a pagilyan, bakit? Nagswerte ni Layla. Taado ti urnong ni Dino. Dakkel pa'y ti balay na, kan adapay negosyo na. Saan ngamin agastador iti kwarta ni pare Dino? Ay na kasungani mat ti asawa na agastador. Sosyal ngamin kat. Maibos ti kwarta nga urnong da nga agasawa, ano kasjay da? Lakit di kumkumpormi ti gatgatangan na. Inton kwan, di na matlausaran. Ay, saysayangan na ti kwartada. Kunana ti kasjay, tawan pa'y anak da. Ang no adda, ay, jaklam mon. Adatan diti hotel, lakay. Mabikla nga. Irwar ko ti ginatang ko. Nagpintas si ka. Ano day taya? Nagito yo. Bag, sapatos, relo, kwintas, kang dadumapay. Ngingin na ang samot dagita ginatang mo, bakit? Anya ko kabaalan tamat. Mano ti balor day ta abag, bakit? Branded da ito abaglakay. Iso nga 150,000 ti balor na. Anya? Adatan dito Pilipinas. Ngam apay kasla naliday ka. Kasano? Awanan ti 2 milyon nga usarag kumamang lukat iti sabali pa ang negosyo. Inibus mo matan, Layla. Kwarta laang dayjay, lakay. Masukatan to. Si Kamat. Para dayjay laang. Kapilitan nga ilon tato'y balay. Kan, ilakok matan ti kotse. Talaga ka sa pulak itatidak kalagatad. Para iti negosyo nga irugik. Anya? No di mo kumainggatang iti kumkonformi ti kwartata. Adda ko mausaran ta. Ni, nagpintas kan iti day tasuot mo, Layla? Barbaro kan oray day tabag mo, nagpintas. Thank you.
Kinapudno na, ribo-ribo a pisos ti balor na dagitoy manang Adela. Ha? Amo naman ti bag ko, 150,000 daytoy. Anya? O sige ha, tamapan kami pa'y kanila kay ko bangko. Ay, una yan ni Layla. Bakit? Hindi ka di Layla Dayjay? Wen, umay na nga rod ipaspasikat kanyak dagiti arwaten na. Anya? Unay mutan Dayjay babae. Ay na, naparam mag-itan, gaputabak nang ni Dino nga asawa na. Amom, in-post na paikit di iti Facebook, tinangingi ng arwaten na. Ha? Ken karaman ng tidakkel abalay da, ken ti kotse da. Anya? Apay Lorna, ayan ni Danilo. Saan ka no matan asumrat mano? Anya? Ni, apay ngay. Amo namot nga awan ti cook dito restaurant. 2 bulan ngaminan ana-delay ti sweldo mi. Ah, Kayat na ngamin kat binulan ka no ang maitad ti sweldo da, mano. imbagak mo ti sitwasyon ti negosyo ita. Saan ka di? Mala, siya akong timang sublat iti trabaho kas cashier. Agpaay ka pa lang ako. Sige, manong Dino. Manoy po dita. All around din ti trabaho yo. Nawatan nyo. Kamaudyanan na. Nakalong tamot langan iti dakkalagatan. Pangusaram ka di ti kwarta. Pangpasweldo ka dagiti trabahador. Tani, 2 bulanan ajak na iti ti sweldo da. Gapot a ginastos mo at amin na kwarta na bati. Anya? O sarag ti mabati a kwarta. Para iti may sapay ang negosyo abang unag. Ay na, kasangsang patapay lang dito balay. Addan agtuk-tuk-tuk. Asino nga taday tayo. Mala, sige, tasya akong ti mapanmang kita. No asino day ta. Dakas adamag Adela. Tinakawan da kano da pare Dino kan Mari Layla. Anya? Kaano? Itay lang. Naimbag ta saan da ida apinatay. Ay, Diyos ko, nakabutbutang matdaytan. Amin kano akwartada ket intaray dagiti agtatakaw. Karaman ti alahas. Ken dagiti dadum ang inginaan agamit da. Ay, daytaket ngamin, tamapan na payla ipopos iti Facebook dagiti kinabak nang da. Kaya't na siguro mat nga ipasikat iti kaaduan at ikinabak nang da. Ang malas da. Ta tinakawan da lakit nga rod idan. Ay, mas daawak Saan mo't anaparamag ni Dino? Nila ang Layla nga asawa na ti Kasjay. Wisit ka. Sikat ti malas, Layla. Iso, pumalaw ka. Anya? Di na ka din ay ayatan Dino. Wisit ka ti biyag ko, Layla. Sige, pumanawak nga ruden. No isuti ko na Dino. Pinapanaw mo kanumot ti asawang pare. Wen, tabuisit mat gayam. Sana kasta pare. Pare, saan gayam napindas tada asawa na? Agasam, nagrigrigatak edi jabrod. Dagiti na ipundal ko. Hindi nag-asawa kami kanilayla. Napukaw mat. Pare. Ida, kaya riga kung tagpalpala pare. Buisit kit dinigastay. Ne, kapsat Dario. Si kamit gayam dayta. Da kayo matgayam. Padre. Nairupaan ka, iso nga imasidaga kada kayo. Agin inom kayo matitarak nito ay. Saan padre? Nilang pare Dino. Tadang amin parikot na. Apay. Anya ka no ti parikot na, kapsat Dario. Anya di bagam, Lorna. Manong Dino, alaag ko man ti diyo pa'y na itid asweldok iti 5 bulan. Anya? Kasapulak namin unay ti kwarta ita. Amom lang arudan, di kasasad ko ito. O may nakpalas singiran? Buisit ka kiti.
Wow kan! Tawan! Di may edad ko. Ha? Di mo't inla ko yung tikot chayo? Wan! Amin pasweldo kadagiti kakadwam. Kastamat, abin nagbayad ko iti utang ko. Nawatam! Manong Dino. Di naman kita ni di kasta. Tadi mo pa'y napadasan. Di mapadpadasak. Una yan ni Dino. Mismo akabagyan na ni Lorna. Idadanas na. Itad na ti sweldo dagiti dadduma. Ngam ni Lorna, saan? Dahit ang arot ti dilawag ka ni pare Dino. Manipod na pasamak ti kasjay. Nagbalin mo na kasjay ti ugali na. Ay, papasan na siguro ti bagina Ngam basol nga rod ni Lorna, tinapasamak. Ay, talaga akilo ti panunot na. Kapo siguro iti napasama kadakwada, iso akasta. Sa bagay, obvious matkit di akas na. Ngamin, binaybayan nan ti bagina. Nasaya at nakita ka dito'y kabsat Lorna. Ni Dino masakit. Anya? Dayjay, nakaidalatan iti kalapaw na. Ngamin, naimbargon di balay na. Sige, bayam, Adela. Inaktuman kitaan. Ay, kaasimat. Ay, agyaman akta na ibagam dayta. Adela, nakakumot mat amat maturog. Wan, kanayon akas na ti aramid na. Madanagan kami nga rod. Ay, Manong, insan Dino. Sino kaya? Siyak ni Lorna, Manong Dino. Imayak, taikan ka iti kanam. Bumangon ka di tantamangan ka. Inyagan kan iti kanam. Tauray kaskasano. Agkabagyan ta. Salbag ka. Di na ka man disturban. Manong Dino. Umalaw ka dito. Tasan ka nga ibilang ang kabagyan. Anya? Aklo na pare. Dakkel di ba kainaigan ti panagpukaw ti kinabaknan ko. Iti sasahada kita. Awanan ti serbi ti biyag ko. Tinasayat, ingkagdigos. Agsukat ka. Apay pare. Intay makimisa. Ada ni Padre Ruben. Anya? Kastilang arudon tinagbanagak. Makimisak pala. Ibagam ka ni Padre. Jack masango ti mapan makimisa. Gaputap madama ita di pa nagsagsagabak pare. Pare, Tapos sino mo't kamintisan nagladingit. No'y sugat na pukawan iti nagkalabanag. Iso kagura kon ti mapan makimisa. Kastoy ti makunak Padre. Nood na maisubli iti napukaw kinabaknang ko. Sige, umayak mo't makimisa. Patsak ang makulkulaapan lang ti panunot mo, kabsat. Iso akas ta itan ti bagbagam. Kinapod no na, marigrigatan akong Padre. Kaslak lang mapagtitan. Ikatam ngamin ti sangol ti kinakitlo. Kat iwayam tabagim nga agaramid iti kinaimbag, kabsat. Di mo unay parigatan ti bagim. Padre, Madlaw ko ngamin, kat napnuan iti sakit tinakam ti pusom. Ngamsaan ko makasta, agkararag kakit di iti Diyos. Apo Diyos, pakawanan na kuma no nagpasulakan ka. Italang ang mamiris ko, Apo. Asaan arong mga laksidan kay tibiyag ko. Pakawanan na kuma. Pakawanan na Lorna. Amok. Napasakit ak tiriknam. Awan kanya kunday jay, Manong Dino.
Maawatan kayo. Agyaman na ka. Di kagdanag. Ikarig. Bayadak ti utang ko ka. Bayadak ti sweldom ajak na ited. Siyak, Dino. Agpakpakaasyakan ka. Pakawanan na ko, ma. Layla, Nakaamirisak matan. Kat nagsubliak ta kayat ko asulnitan dagiti nagkurang akan kaidi. Kas asawa. no napas naglakit diti pa nagbabawim. Apay kit tinasaan, Layla. Agyaman ak. Ikarik. Agimpudak itan. Saanan ang maulit pa'y tinaramid ko. Mapakawan ka, Layla. No ti Diyos tupay, kat mamakawan. Siyak to lakit din, a pinarsuhan na lang. Iso alipatan tan tinapalabas. Mga baruanan ta, kat ipangpangruna ta ti Diyos iti biyag ta. Naimbag unay ti Diyos, kat di na kayat ama imatangan dagiti parswa ng agrigrigat, kan sumyasi iti pagayatan na. Isot gapo na, nga inted na ti kakaiso na nga anak na ama ilansa iti krus, tapno siya sino man amamatikan kwa na, maidalan iti nalintag adana ti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.